Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyo tak dengar pantun dari Septiawan muda kembali lomba channel J Samlako. Oh, ka dengkung beladi dari Bayun ni pegah ajak kena orang yang leho na terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti ada ah. Bandu tu ada. Pegang yang mana? Dari Langkah terus payah bujuk. Menyo dulu terus pelak raya. Kerana dari Buno untuk holong sampai teruk. Nekalan nyo katru, lihat tegur kata. Ya. Emang menyo di Indrapuri dengku na tenecah ugro. Menyo di Batohnya na terminal raya. Betul. Pu dengku beladi ni jak kena ni jak mita jodoh. Okey. Nak kalan tiak yang jero. Tino di bandar. Ya, dengku. Bukan tak sayang, tak kalen jalur. Betul. Duduk mengatu dalam kurung raya. Era ni Vietnam mereka kelong ke masalah judo. Gata yang kata dahu lu kalau rupa. Ya. Memang yo di bini laut tak ada lu di dalam perahu. Ya. Wahai dengku. Ya raya. Munyo kelon anak pun fikir le ke masalah judo. Bukan. Don kana ada baru acara bak budak dua. Oh, mana ada apa jahan. Bukan tak sayang, tak kaler inyun. Betul. Munyo tak bijeng thang ti kurang grek wahai saudara. Ya, yo rinyo rumah Aceh. Bek ni tanyang sungku Bayun. Betul al bertemu. Hanya lum detail le bakata. Yang kenyanya harus dah berteh ju hanya dah mayum ni. Kenya kata kiamat. Kon harap dia. Emang kan munyo kampung lu nyan lepas le bau. Munyo ditemu sawit dung ke pula. Ya. Munyo tak mekawin nyan pun lecet. Medu mumu. Wah, nunggu tengok hana totem ni kata ha. Anak manuk dikira habai. Anak tupai di dalam rimba. Betul. Monyo ke masalah judo, yang penting benar jalan Tapi 2 juta nak kata. 2 juta le. Gino saudara. Ya, memang apa tujuan aja kena. Ada yang jodoh kata. Ya, kamu ni okon komputernya nak pegah kon. Yang ke punah main no. Tak kalau langit lagi nyo. Sekara ujun. Ya. Hai tengku Bayun. Bak tak cuaca. Emang ni kalau lunduk tidur baringun. Tengok lu fikir pertemuan tidur ke kata. Ya, kacang tanah tak mamuh mangan. Ya betul. Nyo atam urat cukup bahaya. Ya betul. Teman jodoh yang Nabi gelung baik sampai jodoh karena hai dah fikir jaraknya dari Langkah. Ya. Nyo dah pegang lampunya bertandem mula coklat. Karena rasa semangat yung kita maha. Emang munyo kejodoh kedron hana jo tatan. Ya. Tapi tiada laju tempat yang tu ngebanda. Depan pekat.ยืดประกาศให้ทั้งคู่ติกาถึกแก่เงินติกาอัมบาย Betul. Tente lain terbaik cukup membeda. Betul. Munyo minta jodoh kelong yang penting buka kai. Betul. Ndak jelame muhai ti hanam salah oi saudara. Munyo ta pegak kopi kan bupah ta buh taka. Ya. Wahai saudara jepah mame. Betul. Emang pun pegah? Gak ka? Juga kai. Munyo judo lonjuk tente tengku. Nyan god aka. Ada api rupa han bagah bengi. Nah cukup bala. Tak kalan di langit. Tenget hai adun. Kang kare ujin wahai saudara. Nyan munyo nemita perumoh ke Tengku Bayun yang bejit magun. Nyan benar nemu tha. Ya. Bentik wade dagu tha ke eung. Rantang payah baplung remah mawa. Nyan hai beke Tengku Bayun. Wahai adun pakai banjara. Nyan saja obanda jalan jenyo tak mutu-mutu. Ya. Hai Tengku Bayun lampu merah rata sagoina. Munyo ada lonjok lengkap munyo ke bah masalah magun.
Hana lembut nyopan cok aju lebu ah. Nampak mana tu? Nampak mana? Nyan monyo tajak ke deh ulan tha terus lu nyamok. Betul. Monyo thinan di bagok bakrin mu banja. Betul. Karena ning inang dino le thap pegak jagok. Yang jarang itu main TikTok di urut saja. Nyo ana menan nengku. Yang kibaji bunyo di langsa tengku nyan megah serasi. Nyo di payah pasi yang dayah taraya. Betul. Nyeng dara lunjukkan sekedar lagak ngentari. Ya. Urang masa ni bidang agama. Ana yang main tektok. Yang kegak betul nengku megah di langsa mangaterati. Menyo nagatari kan dah jumpa. Menyo ke masalah jodoh untuk je tak konfirmasi. Yang penting jino hai aki kajit ilai wahai saudara. Tajak pula butro halubu. Betul. Ludo tak lalu kedeh padawa. Tapi long menyo hanane pulumah deh tak mantang ragu di dalam dada. Menyo binatang le nyan bupah tataron. Menyo binatang lon tak drop de sikra. Nyahan patih lu jino jak tajak kalon. Be tampik bingong. Untuk kawan apa? Oh, ya, ya, enoku pantun dari anggota Siung Samlako, Mulia Dia Bayun dan Septiawan.